Уусалдан улуһугар уруккудөттүгэр карак балыһатыттан онкология диспансерыттан көһө сылдьар барахтар бригаделері үлелән келбиттере. Ол гынан баран быйылгы сылга каһаҥытааҕар даҕаны элбэх десант кэлэсырытта. Ол курдук сүрэх тымыр гырыытын эмтиир кинтен кардиодесант улууска бастыгытын колун тутар үс 6 күннеригер үлелээбите. Көһө сылдьар кардиодесант ден национальный медицина кинин барыйага болар. Ол иитинен 4 күн устата 2 сүрэх 1 нербе итен 2 узис парастар барта үс чыка учуокка турар киһини көрбүттере. Бу көддөрбүт жонтон тоҕуһан аҕа сыарыһаҕа салгы сүрэх тымыр гырыытын эмтиир кинге көддүрүнерге суруйбуттар. Икки улахан порог сердце ырылары булулар. Оннан бес ырыхпытан сразу госпитализацияга кардиососудистый центрга келдилер. Оны туопсая 95 ырыхтар бытын подборданнар текенилери беги билген холтырыска мониторингден исследование оромут кеннерге уже ыттыбыт консультацияга туопсая те тогонагас кейттен улаханара уже бары антак коракка бараннар кардиососудистый центрга консультация алылар. Онон маннык десант барыттан ордук төсерин лохтоктора элбага сүйеллер. Онуха кийин балыыхан эхилектерден стационарный максиналарынан сүрөхтерегер мохугурар кан баттахандах жону агалбыттыра. Маннык кептеннер бу браспыт Раиса Николаевна Петухова туунан элбак келен робот. Оннаттан бу кардиолог браска келен көддөрөһөддөбүт онна бу маннык келеллере бу быйылгыттан мен саңарды биленрем бу бихи саңа саарынра жонна маннык келен коратта маннык келен көрөлдөрө нехленне улахан тухалак болу дияныгын оны бу колор бүгүн ардас кептенитен келбитте жон көддөрөр элбак кеһи келбитпит бу бихи колор мэне корка кирен көйен сүйүлө аста жоннар корка кирен көйен көддөрбүт маннык келен көрөлдөрүн наха тухалак оны жонга kömülü akıllı diye. Tam bu sahri beredanın tan eddetten bu kelbeklerin istemet biraz bu barabıtın manlık tuakta jona kabiyen kellerin ködür bir bir Raisa Nikolaevna'nın tuttuğu emni ulakan maktabının bildirildi. Barastar biletilerinden ködürün jon orta saha altta onların aspıtları bit. Çoğalan törökteritten çörökteriger bobulluğulaq etende erde presilimiter ködürün bitter. Коrakka кирен көрдүрүнери ирдәве жонго эметому анабыттар. В основном жон 6 тоннартан 6-15 тертерди. Ден жон калан көддөрүн аста сүрүн ырылар в основном ишемическая болезнь сердца болар. Ишемическая болезнь сердца. Сүрөх тымырын кырахынын ырыта жакка кыжал жон основном жаллар. Бу жол кантаган жебей кулдура. Onu piyeton bardın emteren igen bardın anan kepçen berdi назначение igen ordu bud. Салгы улуска эмие бастыкытын. Жогускайдагы психолого-неврологический диспансер этенне медико-генетический кин специалисттері колун тутар уон сәтті сүрбе бир күннерігер үлеләбіттері. Көһө сылжар бригадалар орыюн кинигер 2 күн устата жону көрбүттері. Онтон қалбы күннерігер нәхилектерінен сылжыбыттары. Ол куду Жогускайдагы уюлга диспансерыттан психиатр этенде 2 клинический психолог үлеләбиттері. Статистика көндөрөрүнөн кыргыһы толонуттан эргилибит жон үгүстерин уюлгаларгар кэһилли бар болар эбит. Ондук түгенге бары өрүттәк өйүр жолго жөһөрөр үлелер ытылдыктактар. Утуяр улар ыхыллар, раздражительный болар, агрессивный. Таханнан ночные кошмары, флешбеки бар болуп. Онна самое главное киндер манна калемарандар десоциализация оннар. Ана байындай операция кытты вақтыр комплексный подход надо киндерге. Аңардас психологер болбакка психиатр көмөтө, психолог көмөтө, онна социальная реабилитация. Киндер манна калемараны бәйләре туқаржы вақ манна социализацияга тухалак болуктар надо. Этекемге ужур гырылақтары үйеретер эмтир кейін барыта сүйіс алта кейіне ол егер 39 оғыны көрбіттер. Ол ырыларға болағына врожденный аномалиялар, врожденный порогтар кирселлер, онна болағына
холобра диагнозы эрдэ турурулубатах буллагана билигин биһи көрөммүт огого то хара наследственный предрасположенность барду сохту жемит бахарабыт оголорго аналлах фон круг добраден барсы ол онан буллагана эмдениллерлер. Олихин буллагана төһөннен эрдэ диагноз туруруллар даганы наследственный ырыкене эрдэ эмденнехин сагаланар даганы холобра хорох оголорго диетерен адып ахлыктарын сөпкө тустактарына отчогуна сайдылары чөй болар. Саңаллары ген халба деген нәбет. Кенлерден салгы ченчерге жаны каналалын ылбыттар. Ондан тугуларын те бәдерен республиканской бастыгунемерда республиканской балыга соглашениетен биотехнический кампуска исследованияга ытыллаттактыр. Тон эти кенлер бул броңор үләбәтләр кинәһлек кеме таккан бу генетикаме бәйтен консультацияларын алдылар. Этенне сотуртагытыр көһөсөлдер хирурдер бригаделәре үлеләтә. Бу өчөрүнән болбатак сонун камсаһын. Маннык бригада Сакар Республикатын Илдаркана Астей Николаев ягын толоры диннеттен республикадагы 2 нөмердәк балыгы иһинән териллән. Ул салданга калединне ванага сорыйонга сылдыбыт. Бияха мусустар 6-14 күндергәр хирург, нейрохирург, лор, анестезиологтар, медицина сестреләре болан үлеләбиттәре. Барыта биохинжус кихне операцияләтиләр. Оғылыбыт операция көрүнгә арас. Септопластика денете мунну перегородкатын көннәрәһен, лобраска, оннан те краниопластика дене нейрохирург бир рахпытын операцияләтә, эте постинсультта трепанацияламыт рахпытын. Оны олтаһанан хирургдар лапароскопическая хирургическая операцияләре оңардылар. Оны олтаһанан бир экстернай операция оңолунда. Оннан иссечение грыжи әме эти операцияләре хирургдар оңран бардылар. Ордук әлбәк 30 операцияны оториноларинголог барас оңорбута. Основной операция бит мурунга по поводу искривления носовой перегородки мурун тымматын бе коррекциялан беребит. Халбара бүгүн кирелер, ол жүкүн бе операция бит, нөгө күнүгөр мундулардан тампондарын лабыт, онна 3 күнүгөр уже амбулаторна на долечивание өтөбүт. Хирургдарга операцияга кирехинена улус олоктоктора маңдай дробияларын көндөрүнөн анализ туттыран, медицина өттүттен быһыга толуюмтуоларын билен баран кирбиттер. Бу муннун операциялары бүгүн балыга кирдим. Бу анализ инонду манны кылдылар. Онна билген бир кийин операциялар өтөргөндөн ырыктактар аны кетежим, долбуяжым. Онта манна бихеха бу усулданга манна кораттан брастар келендер. Манны операция олодолоттан элбак кехат тухалата яһаныбын, уоттыр уже операциянан билен иняталлар. Ишей бай болла бирейнен алагой болуу тилер. Биоттому манна операция кирәре ванча күн коддык анализ туттаран, тохпабыдын барын. Дороуябыдын барын көрдөрөм бу. Ишей боламыт операция кирәре жабыт. Хирургдар коллекторын енненәгә дәҗәләгә олоктоктор көндөрүләрен төмүгенән улуска үестергәр тастар җан әлбәбитә белетән бит. Ол тағы быһыны лапароскопия ден аттылар. Көһөсөлдер хирургдар бригаделәре ондук вон бир операцияны оңорбуттар. Ол көмөгөр улуспуз вопотта анестезиолога көбөлөһөн билитигер били әбиндә. То республиканская больница кайдак тахнактык үлели жарын көрдөрдө бияга операция беото ордулар күнгө үстү лапароскопическая холецистектомия орхажаллар. Үксүн оттон эдер ычат календар операцияланалар эбит. Онна этехтен багарам үксүн булана то кысыттыте свыше отуттан тахалак кыргыттар калелер нар операциялана. Onun проблема оттон холецистит камни желчного пузыря ден дуктамга турабыт. Ден этехтен багарам үрдәбит. Ытыллар операциялары республикадагы 2 нөмердәк балыга сухал көмәкинен сүрен бараha быһатча контроллабыта. Оны кәккә медицина көмәтеннән тухамбыт гырыхтырдын көрсен туруктарын бестебите. Работа кипит. Вот, уже большое количество пациентов прооперировано. Помимо прочего, еще и 3 больных Усть-Алданского района отправили в Мегин-Кангаласский район для того, чтобы централизованно на базе Мегин-Кангаласской центральной районной больницы наш врач-ортопед прооперировал. И на сегодняшний день эти 3 пациентов уже получили оперативное лечение в объеме эндопротезирования тазобедренных суставов. Все 3. Сейчас они проходят долечивание и, собственно говоря, будут доставлены в Усть-Алданский район.
Вот. Мы работаем, да, в течение всего рабочего дня, потому что наша цель все-таки пациентов здесь не оставлять. Если пациент подготовился, он настроился оперироваться здесь, соответственно, мы должны его здесь оперировать. Поэтому такого графика работы у нас нет. Они работают с утра и до, пока не выполнят дневной план по оперативному вмешательству. Касамасыл нойду сылдыбыт гырыларыттан басқолынан, өре көтө жолдона олорор жөну көрен, кенлер үйрүлерин үллестаған. Бэм герой ебин. Онда бу тастакпын аяк сыллааты битим онна куттана жутум жебе кырдыкса. Антон бу кенники на алан ыжа бобутуттан мобильный бригада келерин истемин көдөрөмүн бу келемин эмтенним. Онон барастар бар бу баралагар улхан мактал. Өсө да чөйдик оонду гулятыннар, жон дөрөбүдөн туга кыганнар, жон ырытын чепчеттинер ден алгыспыт деп. Колобур Наталья Сотору кеминен таксарылар бутболлагана, Юргустана операция кенне өйгер кирен, күз сени эбине сыппыта. Мен бақывай грыжабын операциялеттім. Потом бұл городтар мобильный бригада РБ-20 келелер дейіндерін істемін. Оны әтенге жүйдік асты. Олы бір бейбіт улус бұт жонлары Irak toqtan kelbine helikten kelbitte baranaldı buldu. Onun nedelеттен ордук кемустата көһөсөлдер хирурдер бригаделері улуспут олуқтоқторын әмтен, томтон, абыран. Аны күхін уыс алданға өссө үләдей кәдиек болан барбыттара. Оны кәкке сол арылыбытын кәнді улуска өссө үс арас қайысқылақ медицины зысана кәдиектақ. Офтальмологическая хирургическая бригада кәлеттақ. Онтон күхін тұрар, сентябрька бұлаңға. Оннан он кәдисамытын кәтәбет. Оннан бұл тоқпыт профилактический центртан әме кәләнлер, мобильный бригадалар, врачей кәләнлер әме үлілән бараттақтыр. Төз бригаданы бұйыл кәтәхін олар бұд. Собы күрдік улуска суақ, сәзір барақтар кәлән үлідейлері қайғалла. Тұғы сирен олықтоқтыры, ордық тұғы қағыстыбытен дәлетәтчілер, Қораққа кирбекке орыйын кейінігер кәлән көлдірінен бараларыттан астынан үйерен баралар.